Ho caun lami manuk lalong bako kuta buat ngasang bayi titi ngasang tangkal. Pohon lakon ngasang anak dani neka manga ngasang timpok bayi cude buku. Pohon neka manga lambal batang neka ngasang doang ronggo. Eme lagi tacik neka manga rani tacik neka manga kolang leso neka val bayi neka buar barat. Pohon meme cai onea tanah bate tempat tiba ilmu hia kaliga perong hia kue tolo kue ranggong mang kue ranggalan perong mipis kue vivir hia plus kue leman gutiba gutito ngasan toing de madosen kudu tingos ngasan titong kuta Tomis toing. kutomis ngasan toing kudu hia manga ngasan ranggalan todo ngasan ranggong Ut manga ngasanga panggal ya kule tanan ga sapu kule bareng. Por meu mamempo itu atapamle semente del me vakara go beking. Por hiani tolon boleh keloke baca kotara. Kim pro kono kibu kimuntua cimang kono rimang ya rimarana. Por sangetan titong abutoing por ma kandi une nais liga kukutone pucus. Hitua ngaji na onea adak titi tangkal buat vai imekut ngos sekolah. Yo, tabe gula ko lagi. Yo, tabe gula se. Yo, onea gula ko lagi aku askedite maya Lambung Baru le Jombeo kuta husur lutur hamar wancang tegia nengalis tukang ngarite calama asidite ya revan cogogo goe ta kudurit terkait tata cara ya adat Manggarai ceven kita latan ta selek aku ta buat vai lakwa ngua sekolah calama kolesa goe ta kudurit ngaji mun kesalatan ta tegi kampung ceki kemudian tura kampung ura tinu sawal kampung oleh batu jari gede itu ya tigidan Yo yo ni hota mopo agua pecing dakun. yo One mai ngaji latan buat ngasang bayi. Ada ngasang teti tangkap. yo Kulut ngokawe ngasang ilmu lagi tacik. Koto lagi tacik lagi ite pakaya adak gitu ya caun ngasang manuk gitu titin ngasang lalong bakok duh lakon kudu tegi kamping ceki tuara kamping pungaraga kudu ta isempo sembente deng ngasang anak komporite ata kutungo kabe ilmu onea tanah data ngajin tegin onea manuk itu kamping isempo ho caun lami manuk lalong bako kuta buat ngasang bayi titi ngasang tangkal pohon lakon ngasang anak dani neka manga ngasang timpok bayi cude buku pohon neka manga lambal batang neka ngasang doang ronggo Eme lagi tacik neka manga rani tacik neka manga kolang leso neka val bayi neka buar barat. Pohon meme cai onea tanah bate tempat tiba ilmu hia kaliga pohon hia kue tolo kue ranggong mang kue ranggalan. Pohon mipis kue vivir hia plus kue leman. Gutiba gutito ngasan toing de madosen kudu tingos ngasan titong. Tomis toing. Kutomis ngasan toing kudu hia manga ngasang ranggalan todo ngasang ranggong ut manga ngasang panggal ya kule tanan ga sapu kule bareng por meu mamempo itu atapamle semente del me vakara go beking por hiani tolon boleh keloke baca kotara kim pro kono kibu kimuntua cimang kono rimang ya rimarana por sangetan titong abutoing por ma kandi une nais liga kukutone pucus. Hitua ngaji na onea adak
titi tangkal buat vai ime kut ngo sekolah peroma hiaga panggal de koletana sapu kulembaran Panggal koletanan ga sapu kolembaran. Keke buku mesio ne lele, salang itu sih. Masih bayi jasa koletanan. Itu sudah tiba. Jadi ya hitu ata ya mopo pecindakun one mengaji eme gut buat vai ngoa sekolah ada anak kompolite. Salah one ngaji itu klub tak ya, one ngaji ya cawa manuka aktivitas tangkala ngoa apa. Salah mah aku ya bengkas kuta sehat lah aku dia itu buat merolon. Ai hitu bawa pantea parma eme center data hiaga tegi boleh kloke baca kota tegi upagula bok leso yan itu olon. Kut dia ngasan tiban ngasan tito ngagutoin madosen. Jadi perhia plus ke lemah mitus ke bibir. Poroma todo ke ranggong ya mangaranggalan. Todo ranggong mangaranggalan. Jadi ya lali sunesai diaga tasa negara. Lali sunesai tasa negara. Itu sih. Todo ranggong mangaranggalan. Lali sunesai diaga tasa negara. Du koletanan. Poroma pakai panggal koletanan diaga pakai sapu kolembaran. Wih. Keren ngaji itu ngaji kamping jari bu ngaji kamping jari itu kole kamping sempo tegi kaliga peroma biang gerak pancing garing negoni ada dungon yang gitu kole sebentar yang jadi ya hitung ngaji yang memanuk buat vai latar ngoa sekolah dana koa dempodite apa manuk enggak warna apa bawa kebiasaan titi lalong bakok. Titi lalong bakok du lako. Gitu. Lalong bakok. Ca. Iya, ca. Du kolen kulit ikan gitu. Harus sama kulit apa? Du kolen ca lalong bakok. Apa ngasan du kolen gitu? Satu selek kulit nama. Dua kolen ga kapu. Oh, kapu gunakan. Suko tem lajun ho. Dumpu. Emeto dumpu, tu emang kapu, emeto dumpu gitu. Gitu nah. Eme dumpu golo kayak oleh sekolah kapu gunakan nasanga panggal itu negara di sapu itu saya harus lontok oleh sondong batu apa sondong batu toko ayah baru batu kai korong batu kok jadi kita perlu undang hadir jadi saksi sama lain adakah buat Vice itu jadi ya biasan undang tamu ACKE tangolong musi hai rau ayah lo to golokan tanah opete ya eme amnur baidakun telu jenis ACKE hai rau pangolong musi itu lo to cagolo harus manga perwakilan harus semangat tahu sih. Leke mea taya one gendang ya undang kulit tua gendang lain. Ayah ngaji dua cekir gendang kulit emang ada duang. Mesin kulit ngaji di se. Oh itu nih. Tapi untuk laku apa? Laku buat itu kan? Oh pung kita namanya apa ya? Namanya kilo dulu. Namanya kilo dulu. Ngancing kolengo apa? Baru gendang memang baru gendang itu. Ini buat sekolah. Tema ngancing baru gendang apa? Baru kita buat sekolah. Ini enggak kali ya. Kulit titi adak lain, titi agut jadi letang lain dan ACKE cagolo itu ngancing gendang. Menarik ya guys. Terus hiyo buka mea dumpu buka itu bawa kapu gunaka dua kolea tanah. Terus mea setia ma dumpu. Ai bawa kedua lakon pas kayak ho itu. Kita limbanta cibilar ngoa pelajar ne tanah data. Dolong molor aku kawe bayar besar. Ame itu mah hai enggak. Itu mah perlu apa kulo? Itu mah perlu. Itu mah sembeng lesempo tak ya. So itu kok jangan sampai ngopai. Aibo kita dua bangkan pak, dua ada ke titik tantar juga ya. Ada kita palong salong laku yang pancing garing one ada mangrai.
Jangan sampai kau terus kau kuliah. Ai tu selek ngasang. Buat vai mu ngasang, buat vai ikut ngokabe. Beda meselek. Beda meselek. Harus Mengo sekolah ga. Gitu. Ada buat vai. Tu ada selek ya. Oh iya. Tu ada selek ya. Ada buat vai teti tangkal. Boto cude buku timpok vai. Cude buku. Boto cude buku timpok vai. Timpok vai. Kut dolong molor itu olong nggak caya ologa kafe bayam tu sarang gilang kue hai. Itu spa ibu dah taya. Yo. Vali dia ke latan sanggeda naing alis tu kau ngegar pun cakap begitu. Kau edite kudu tong sangget lava ne temutan. Ceven kita asik kai ami atau ubah nulis ko. Kudu ta babana kut kami tang sone naiga agua tudu kune pucu kut ololo tombo sale tai awo ujang agua bari tentana setia pada baka bar. Terima kasih banyak.